Evropska unija je obnovljeno sveto rimsko-germansko carstvo. To je Vatikanska imperija gdje pravoslavcima nema mjesta. Šta se desilo Grcima? Šta su dobili Rumuni i Bugari? A Srbi dobit će još gore od njih. Ta politika koja je vođena prema nama u 19. i 20. veku bila je politika kulturnog razaranja, istorijske obmane i političkog uništavanja. Vršeni su genocidi, osvajački ratovi, sve što je srpsko bilo je podvrgnuto nasilju i razaranju. Srpska pravoslavna crkva trpela je udarce na sve moguće načine, pa ga nisu mogli da je unište na drugi način, ubacili su iznutra crkve svoje moljce da je iznutra izujedaju, da bi razbili pravoslavlje koje je kruna srpskog svetosavlja. I onda su stvorili tamo neke struje, papske crkve i sada smo mi u takvom problemu državnom, crkvenom, duhovnom, kulturnom, prosvetnom, ekonomskom. Sve naše ekonomske kapacitete su planski uništili da bi od nas napravili bedu i rulju. Ovo što nam rade danas, radili su uvek. Nikad nije bilo drugčije od 16. veka do sada. Bila je ista politika, ista taktika prema nama. Oni su nas proglasili jednom nepismenom ruljom, a mi smo dali pismenost Evropi i svetu. Još u 3. veku u Vinči je savršena azbuka. Iz vinčanske azbuke mi imamo danas u našem pismu, u našoj azbuci 27 slova. To je kontinuitet, to je dokaz na starosti naše kulture. A oni su hteli sve to da satru i sada vidite jurišaju na naše pismo koje zove ćirilica danas od 16. veka, koje je ime dobijeno. Oni jurišaju da unište kao jedan od dragulja naše nacionalne kulture. I razoriti nacionalnu kulturu jednog naroda, to znači izvršiti kulturni genocid nad tim narodom. Oni su nam rekli ovako: ne možete u Evropu sa ćirilicom, ne možete u Evropu sa Svetim Savom, ne možete u Evropu sa Hilandarom. Pa su nam zapalili Hilandar da izgori, Bog ga je spasio pa nije izgoreo. A za Svetog Savu pokušavaju da ga eliminišu, da ne bude više onaj duhovni stup Srba. A nema hrišćanstva za Srbe izvan Svetosavlja. Sveti Sava je duh i stup hrišćanstva za Srbe. Oni su i to pokušali da nam ospore. A naše pismo pokušavaju, evo vidite, u Hrvatskoj hoće memorandum da se zabrani naše pismo. A šta je ta njihova latinica? Pa ona je nastala od naše Srbice u Rimu. U Rimu su prepravili našu Srbicu, staru Srbicu i napravili latinicu. Od našeg pisma dobili su Grci pismenost. Jedan od naših učenih ljudi koji je napravio, podesio srpsku azbuku za grčki jezik, promenio je 5 slova, jer Grci nemaju ž, đ, c, č i š u svome jeziku. Pa je Lino, Srbin, podesio srpsko pismo za Grke i omogućio Grcima da imaju vlast. U državi Jugoslaviji data je autonomna pokrajina Kosova i Metohije za Šiptar. Kako to? Gde je autonomna pokrajina za Srbe u Skadu? Gde je autonomna pokrajina za Srbe u Dalmaciji? Gde je autonomna pokrajina za Srbe u Krajini? Nema ništa toga. Može se sve dati srpsko, ali Srbima se ne da ništa. Mi nismo navikli da branimo svoje. Navikli su nas da se mi odričemo svoga. I u pogledu istorije, tu je temelj svega. Kada su oni uspeli da nas ubede da mi nismo niko i ništa, da ova zemlja nije naša, da ova kultura nije naša, da mi nismo ništa doprinijeli i ništa stvorili, da smo samo kupili neke papirke po tuđem bunjištu, onda smo mi bili gotovi. Naši državnici, šta su uradili? Aleksandar I pravi od jednog starog naroda 5
5.000 godina istorije i imena, kulture, on pravi novu naciju Jugoslovena, nema više Srba. Gotovo je bilo, prijatelji, sa nama. A onda, u vreme raspada Jugoslavije, naš diktator Slobodan Milošević, šta je uradio? Kreni, stani. Sve srpske zemlje je ostavio srpskim neprijateljima. Ništa. Iz Makedonije je povukao vojsku. Ja sam došao 95. godine u Makedoniju, bio mjesec dana u Skoplju. U Makedoniji ljudi su plakali, predavnom su plakali zbog povlačenja Jugoslovenske narodne armije, zbog napuštanja Makedonije. To je sramota, to je izdaja, to je veleizdaja. To je zločin nad srpskim narodom. Mi takve političare smo slavili. Mi smo se u njih zaklinjali. Kao i danas što imamo na vlasti. One koji potpisuju Kosovo Šiptarima, koji predaju Srbe i Kosovo Šiptarima. Mi njih slavimo, obožavamo. U stanju smo čak i da im dišemo spomenike. Umjesto da izvedemo na sud i sudimo kao izdajnike. Nema, prijatelju, za nas spasa dok mi ne budemo shvatili da smo mi jedan narod koji ima pravo na život kao i svaki drugi narod, koji ima pravo na svoju teritoriju, na svoju kulturu, na svoju veru, na svoju istoriju i da kažnjava svoje izdajnike.